Ka Office u District Sports Officer Ribhoi District Nongpoh haka khat sao tarik naiwing kalapan kut no ya kalumpung ya kendu lang jongki khun Samla kebala tip kum ka District Level Youth Chief Minister Meghalaya Engagement Program arhajar arpusan kabasau halor kaman pan Khubor ya ki Samla pan Khubor ya ka Jilla Meghalaya ya kabala penlong han Nongpoh parish hall. Ya ketika Prokram kepala yo pan sedang nadu ka khat ar tarik naiwing hakabau MLA ka Nongpoh ba Mirbon CM ulah pli perda ya ketika lempung bat haka sngi khadu khat sao tarik naiwing lapan ha perdano ya ketika lempung do menteri ka sarkar jela uba sostinus sotun kum kongsan jong ka program kumban syukudau hakate ke lempung ka balai sngi lawan baneshim benta de ki khun Samla ka Ribhoi ki bala syajid ne ki block level ban mi khmat na ki santri ki block jong ka Ribhoi district ki belakot shadow ka lai spa san phongot ki Samla bani shimbanta ha ka ni ka district level ha ki jinga ko ba pher ki ba kanthop ya ka folk song, folk dance, quiz, science mela, solo guitar, talent show, tug of war, poetry, story writing, drawing, but ha ka art and craft competition. Ha ki te ki lai sngi ki khun Samla ki la yo e ka lat ban pen I ya la ki sap ki phong. Haransan ya ko paper la kadai hakiran san pen I bor met ni haki meet lengba ki pro jabing bat kabala pen iphu iping shu ya kanika lumpung kadai kiriam tenrai bat jing sawa jong ki sur tenrai kabalong rukum karansan banang pen slur shu yaki bakinang kiu haki sngi bat ki por ki badang wan haka jing em jong ki hakabakut jong kate kalumpung na kalyang ka office UDSO Ribhoi kila yo ban Sami ki khusnam shabaro ki nongjom bat kilapan benaru bakin sajid kumba khandai phongut tam ki Samla kiban sami khmat na ka district shakate ka ju ka lumpung ka bande ka state level ka ban long hanong ba Shillong hakani ka sngi penkot lawan ban sakhi lang ya ka sap ka phong jong ki khun Samla do menteri ka sarkar jela ba sostinus sotun kumu kongsan haka jinge dan lang uba Amirul Bon CM MLA ka Nongpoh UVS Rathor IPS Superintendent of Police Ribhoi Uba Bobby L. Nongbet, DSO ka Ribhoi, lambat kiway. Mixture. Now let me show you how to prepare this Ghana Jivangrut. The ingredients are fresh kangkong, kalu green, handful of salt, jaggery and besan.
youth of BND capital, district and in the rural areas. Kadang-kadang lah kelenting akaba gilai yaka sab kaba ki kun Samla kiyo yaka lah kelenting bakin beri katung kejengla kejungi ka jela kejungi kadang jela kaba ruspa akariam kabet Karyam tenrai kejumi, bat ketika jela kabaruspa, agi akadir ketelit, kumju ke distrik kejumi, ketika kabaruspa, agi riam kibet, dan kita di Jiram tenrai di Khuborjylla, hari boy distrik. Jungi dan bun bagi lawan ki kijat country ngilakle di society sebuah fair but gidon halala karkom kren but karkom riam but nalor kene kajing ruspa ngiru bagi kun Samla Gibadon hasor ne nong kendong, gidon sibur ba isap, kasap kabau blay laai, but ketika platform, akaba ikut Samla kente bersenang, iyo ban beri, lalu kalat kelenti. Kaba lahan nang pensiun susu yepi ikut Samla kente bersenang. Lima kini program kiba fair kiba uarun si minister ulang tak ya ke administration bagi office kiba fair na kementerian ban kering ikut Samla bagi ni cekmat bagi lawan tahu ikilah kelenti daladi lagi ke expectation lagi kita kejingkerben kejing ikut Samla kam hakim gendong bun sin lagelong dikena pulih bun sin ni perkat bet tangnya ke kam sorga The runner-up we have the Shillong block and the winner is Umling block. Shillong block